mana y'agakiza kacu. Igihe warobanura Aroni wamujeje ibango ry'ubuherezi, urobanura abana biwe ubaseza ibango ry'ubuherezi, uravuga ngo abana bazokwama bahagarara imbere yanje bashikaniye ibimazi bene se, babeze babasheho ikimenyetso cy'ukwera, kugira ngo uzobarabe ryiza, uzobaha amahoro kandi ubazigame wongere ubahezagire. Inyuma y'iminsi 40 abisirayeli baragaburiwe manu bararya ibyo kurya bivuye mu ijuru, ntacyo babuze naho bari mu bugaragwa, kuko bari mu kimenyetso cy'Imana. Turasengera ibimenyetso biva mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, ngo bibe ku muntu wese ari hano. Igihe cyose azotera intambuko mu ijuru haze huguruka urugi. Igihe wabwira Mose muzobana nawe, wageze ku kiyaga gitukura uramubwira ngo shora n'ibirenge, yashora ibirenge mu kiyaga, uwo mwanya w'ikiyaga cicamo kabiri. Yari mu kimenyetso abanyegiputa batari bafise, niyo mpamvu yakize urupfu abandi rukabahitana. Turasenze ngo abantu bose nyakubahwa naho icyago munsi y'ijuru, kino kimenyetso kibariko kize gitume bazigama mu izina rya Yesu, kize gitume bagira umugisha mu izina rya Yesu, kize gitume bagira amahoro mu izina rya Yesu. Kandi abazokandagiza ibirenge hose inyenyeri y'Imana izecyaga kuri bo, kugira ngo bizemenyekane ko barobanuriwe ku icubahiro mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Urakoze baje tugira ko ugusengera abantu bakozi b'Imana nabo yiwe nawe ntabwo turasengera bano data mu izina rya Yesu. Ngiki cya gikorwa cyiza washira ku musabyi wawe no mu biganza byawe, wagishize ku musabyikazi wawe no mu biganza byiwe, wagishize ku musabyi wawe no mu biganza byiwe, kugira ngo ejo azohezagira abera bave bahezagirwe mu izina rya Yesu ya Nazareti. Icyo umuntu yakiriye n'icatanga, abo wasize amavuta bayasiga abandi, abo warobanuye barobanura bagenzi babo, abo watoranije no batoranya abandi mu izina rya Yesu umunyanazareti. Turatuye mu kakaya mu ijuru huguruka urugi mu izina rya Yesu uzotuma bagira kumugisha, kandi aya majambo y'umugisha ari kuri bo azatuma amarembo y'ijuru yuguruka ku bwabo mu izina rya Yesu ya Nazareti. Igihe cyose bazogutakambira mwamenye n'ijuru uzocyumve mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turashize hejuru izina ryawe, murakoze. Nashikirana mu nzukaya w'indagaza mbese nsibe nagufashe cyangwa ubundi. Turashize hejuru izina ryawe kubw'abasabye bawe, nibahaguruka bariko baragutazira, nibahaguruka bariko barasenga mu ijuru haze huguruka urugi rutigeze kuguruka hanze mu izina rya Yesu Kristo. Reka haze haboneka umuco ubarasira uvuye mu ijuru. Igikorwa cyawe batumye gukora Mana kize kigaragare nk'ubuntu bugeretse ku bundi uko bitigeze kubaho mu izina rya Yesu ya Nazareti. Turashize hejuru izina ryawe kubw'icubahiro cyawe. Ushobora guhagarara harya abandi bagaca abana twotereza baririmbi. Turagushize hejuru umwami w'amahanga, reka izina ryawe rize ribagaragareko, kandi ubuntu bwawe buze bugaragare kuri abo. Turaguhaye icyubahiro mwami Imana, kuko izina ryawe rishizwe hejuru. Turatuye ngo ubwiza buzokoma bugaragara kuri bano basabyi bawe n'abasabikazi bawe bagira ikiganza cyiza. Ikiganza cyiza Mose yari afise cyavuye ikimenyetso wamushireko mu bugaragwa. Ndawe arazi icyo wamugize, kuko benshi batahawe kumenya icyo yari ari. Niyo mpamvu yavuga ijambo rimwe ikiyaga kikiyuguramo kabiri, yavuga ijambo rimwe amarembo y'ijuru agaca yuguruka. Turasenze ngo naba aho bazohagarara nibavuga ijambo rimwe mu gusenga mu izina rya Yesu ya Nazareti, amarembo azace yugurura.
icyatumye barobanurira kuba abanyisirayeli nuko bashize amavuta ukabarobanura. Icyo kimenyetso cyatumye bahinduka ihanga risumba yandi. Turavuze ngo nikutwemerere uduhindure ihanga risumba yandi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, kuko ari wowe ubirema, ari wowe ubikora kandi ukabikomeza. Ukomeza ibikorwa byawe washyize mu biganza byacu mu izina rya Yesu Kristo. Turatura mu kano kanya uwera wa Isirayeli mu izina rya Yesu. Reka mwami ugaragaza icyubahiro cyawe. Abandi bashaka gucana hagati kugira ngo twihutishe umwanya. Turagushyitse hejuru mwami w'amahanga, turagushyitse hejuru nyen'ijuru, turagushyitse hejuru mwami ushobora byose, turagushyitse hejuru mwami usumba byose, kubw'abasabye n'abasabikazi bawe. Aba ni iryo hanga warobanuye, uruni rwa rubyaro rwera warobanuye aho gushima. Reka indirimbo ziririmbwa n'aba zituma igihugu cyose cyuzuramo amahoro. Reka indimiro bazoja kurima aho bazariko barakora imirimo yo guteza imbere igihugu, uhoraho aba ari uzobana nabo. Nicyo gituma wahezagiye Isaka mu gihugu cy'Abafilisitiya, akarima indimiro ziwe zikagenda neza, uwo ari ikimero cy'Imana cyari kuri we. Turavuze ngo uyu munsi abaririmbyi babandanya indirimbo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Turatuye mu kuboko kwawe kuze kubane nabo muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Izina ryawe dukorera rikarize ryawe rikora ibitangaza. Abo warobanuje amavuta warabejeje ubashikana ahera mu rushengero, bakoresheje ibikorwa bitangaje kandi bihambaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza, kuko uri Imana yeza kandi yera. Ibikorwa byawe bihambaye nibigaragare kuri ubu. Umwe wese urara abantu papa azokandagiza ibirenge, reka mwijuru azeho kurukimenyesha. Zomugaragara ko zomwaka ko ubushobozi bw'Imana ihoraho ukazobana nawe muri byose. Turashyize hejuru izina ryawe, turashyize hejuru kwera kwawe, turashyize hejuru ubuntu bwawe, turashyize hejuru imbaraga zawe, turashyize hejuru imbabazi zawe, turashyize hejuru ubwiza bwawe, turashyize hejuru kugororoka mu izina rya Yesu Kristo. Uzokwama kuboneka kuri aba ukubukera mu izina rya Yesu. Twacu turashyize hejuru izina ryawe, rishyire hejuru muri byose. Abandi b'abandi bahesha umugisha y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Igihe bataramura baje baguhamagara wiyerekanye nk'Imana, wakoze ibitangaza biragaragara, amahanga yose arabiraba mu izina rya Yesu. Reka uyu munsi umenyekane ko ari waguhagurukiye atweza. Ishimwe ryawe rigakora ku ngoma mu izina rya Yesu. Rigaragara hose kandi tugaragara mu izina rya Yesu. Turatuwe ya neza yawe zabane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Twabaye icyubahiro, twagushimiye kuri Imana yacu. Kuba byawe byiza bigaragara ku bahungu no ku bakobwa bawe mu izina rya Yesu. Turatuye ngo bizabe umuco, wakira amahanga yose, wakira amaboko yose, wakira indimi zose kugira ngo mu izina rya Yesu. Turatuye ngo bakande hejuru uze wigaragaze, wapfuye amarembo, uzuheza ishengero ryawe, uze wiyerekane igisumba cyose, uze wiyerekane igisumba cyose ku izina ryawe dukorera, ari ryashyize igihugu cyawe hejuru. Turatuye kurera nawe ubwiza wavuze kabisa bimenyekane tubitangaze izina rya Yesu. Zote nani kama wewe
upewa sifa, upewa sifa, na utukufu ni wewe Mungu mwingi. Inyuma y'iminsi 40 turangije uyu munsi kugira ngo yego tunezerewe cyane. Mbere duha Imana icyubahiro twese n'abakozi b'Imana twafatikanije n'ishengero n'amashengero n'amadini yo twafatikanije ndetse n'abo muri societe civile twabanye muri iki gikorwa n'inzego z'igihugu cyacu zashigikiye umurimo mwe by'umwihariko turaduha icyubahiro cy'Imana. Mu yandi majambo turanezerewe cyane uburyo budasanzwe. Ngo tubwira mbega muravye ntumbero mwari mufise muravye nka mege message mwari mufise cyangwa iby'Imana yari yarabwiye kwizokora muri kino gikorane mubyitegereje mukabiraba muna twarashikira ihangiro rya Imana yagomba ko dushika cyane cyane ko bitakorwa n'umuntu urazi ko Imana itigera inanirwa. Ishengero ihangiro twarayishikiriye mbere n'ibyo tutasabye Imana izorikora kuko dusaba bike nayo byinshi Imana ikabiduhera ubuntu. Rero ku bw'ubuntu bw'Imana ihangiro twarashikiriye. Imana ishaka abantu babana nyakubana, mwarabonye ambiance ari muri kino gikoranye. Imana igomba ko duhagarara mu biba Kristo, twarasengeye igihugu turi mu bumwe dufatanye mu nda n'amadini n'amashengero atawandya wangura. Nibyagaragaye ku isi yose, ijambo mwese muriboneye. Ica gatatu, abagwayi benshi barakiza n'ababokeye ngaho imbere yanyu, amasanamu murayafise. Ikiruta byose nuko Imana asezeraniye umugisha Burundi kandi vuba cyane tugiye kubuhabwa. Nubuye butumwa mutanga mubwira ishengero, mubwira abandi bakozi b'Imana cyangwa ari mashengero twafatikanije, mubwira abarundi n'abarundikazi ndetse n'abatuganza, ni nubuye butumwa muba? Ubutumwa twotanga buratomoye, duhagaze ku civugo Imana yatubwiye kivuga kiti kuko bitangaza Imana yakoreye Burundi, Afrika n'indongozi zayo byashikanye igihugu cyacu ku ntsinzi. Naho twagara muri iryo jambo rimwe gusa, igihugu gitsinze kiba gitsindiye abene igihugu bose. No kuvuga ngo iyo ntsinzi Imana ahaye igihugu cyacu ikwiye kuzigamwa n'aboroshe, ikazigamwa n'abahambaye, na cyane cyane indongozi ko arizo zibera amaso igihugu gusumba abandi. Mwese akumva ko iyo ntsinzi Imana ahaye Burundi ikwiye kuba urufatiro rw'amasezerano yakubu n'akazoza k'abarundi n'abarundikazi ndetse n'abanyamahanga ba muri ico gihugu. Reka rero tubashimire, murakoze. Muragaheza giko. Murakoze. Kwishimira intsinzi Imana ahaye igihugu cyacu. Mbega mwokomera amashimana muri kino gitondo. Twongeye kwakira abakozi b'Imana baje bava mu ntara Butanyerera tubona hano, ba bishop bariko baraza n'abandi bamaze bari mu nzira baza. Tubakomera amashi menshi cyane, bakayabika cyangwa abafise imiduka zugara bakashira mu modokari atawuja kuyikoramwo, bakayugaranirayo kugira ngo bikunde. Ntuzuratanisha ko bishwe bica bigora ko bagucekinga, wasohotse bagucekinze ugarutse urazi yuko no mwijuru bazoducekinga ntituzopfa kwinjira sivyo. Haleluya. Rero amashakoshi abazanye udufaranga. Haleluya. Shakijwe cyane muratagwaye. Haleluya. Yama mutatwama tubasengera, murabona ko yama babako bakaba intwari n'intwari kazi zimushitse mu kurinda umutekano w'igihugu. Rero ndahaye kaze abakozi b'Imana ba hano, tugiye gusenga. Ndabibutsa yuko abakenyezi bafise amashakoshi badafise aho bayaso hagati mu gihugu, ziri maso mu gisagara, ziri maso kumbibe, ziri maso niyo zatumwe hanze mu butumwa bwiza bw'amahoro. Muzikomera amashi menshi cyane kuko ukoreye muri iyi myaka 12 tumaze turi imbere y'Imana. Ngeze komite isanzwe gukora cya Afrika y'ibitangaza mu ngunde nayo tuyikomera amashi mu kwiteza cyane. Kane
nagira ngo nongere kandi ndabibutse ko haba impinduka igihe cyose habaye abashyitsi batandukanye, kuko Imana mu gutanga icubahiro yashyizeho umusumbasumbane kugira ngo abantu basumbane kandi bongere bubahane. Niyo mpamvu mwashyitse ku irembo mugasanga habaye ishanjuma, mvugira n'ijwi rirenga uti habaye ishanjuma, habaye aleluya. Mu gihe cy'impinduka rero